Lutwa Acholi Anya Martin Brian Kirmajui founder and CEO of Acholi Pro Evo TV Alolo Maraj ku mabe Gimara makinan be mir kilori kere mo gani rombe diet an be no keyboard jo mamwa na diet lo gi betie la diet kere mo do ti chalo ngo kere mo ni ti piara bor lo dir mo ti lo yin betie ti da ne ni pia tek ni kalo dir cho la tieno o tieno mer ko win kalo tieno uko bolo dir be mer ko win piani mieno tam para tien pigron lungu ni choko la diet eleme waro kiluni kok bolo dir ana bieno ka kok bolo diro utwale Lutela mi politics Lutela mi Iwii ileva Acholi level mo kan chaka wa KLC1 cher kere wa level la dum iran be khani dir layo ene lokom lo Lyel amera waj kamale ngi lo Lyel perach pa bion ko wayne peke lo Lyel na achil ento video ni ana bion ko waj ni pingo Lutela ti ko Lyel ke an ya kilo Lutela ti luor media luor kete kamedia o pegamolok Kiwai Lutela you put your media I debate Lutela paye Lutela be mukena tiki kero rompa MPs mayopo gen makluni gore mateno campaign kere per rompa MPs again ciao kana premier chana kere LC1 kere LC3 kere LC5 chairperson in kai wa ni tina me lo ko jopatan chien lo mon mai ko or Lyel utima ye ya chi lo ni ini lo ye kanyo mutima ya chi lo ye ini lo ko ye kayini katiki lo umiere wa furu ko gena kete mo ane umiere wa gogole pu bal chamala wuri kar mo jongba umiere wa goka ki ko kite wan watiati mu gen makuma ma cha Lutela lo kompidi emba umiere ketem kite munu cho neno no gogang non neno no gogang taking responsibility you level my can RDC and the rest kirma kilo ke jui Lyel ki Iwii pa wa ni peki lore kunu era wa ni peki kuna ka ganu ti ma ye ola lungi no lo ke necessary ko keto ni ka dano pedo due a bit madan pota mano legalo ba meno dan pota dem forever ye ma peti me ni keker nyomo be pe due pario dan pota for a long time uno manyutu un kar pobu lo ko me lo ko ni chuna no Lutela ma Acholi kira no mutia beru kere no nan kira mutia beru kere eni beru ma be lo ku pera tak man ko ka tak dum kuitie ye ya dum o chiro willingly ka gordan eni ni poram jalo chewu kirso se zumata teno me gordan we are in downtown we are new look kedi gen makluni community hour ron kato maron be ki chele du achien we are down new look matie ki reviewing ngom ti make ngom bailo me manu ko ron look ne gen mene madano nen karena fe ne tinni wakilo mo mun view cher ke Lyel ki kanyo mi weng ki kero ki lar kanyo chi in la tela mai winyu gende ini PA para tela mo nyola wanga tela mo jen para tela bol kui mo madrom o comme la tela mo
timbe wer lokke ko piana gen ke la tela madung chue chol chalongo lokke po winyi maraj ire ana pui mai nano video ni abila nero wachon kibo binule tong ki cholpa